درودی به پایان شنوندگان گرامی. امروز مهمان استودیوی ما جامعه شناس، سیاستمدار، حقوق شناس ولی خود را همچون مهاجر قطاری معرفی میکنن رحیم رحیموف. سلامت باشید. تشکر که دعوت کردید. خوش آمدید. برنامه‌های ما تحت عنوان بگذار تا بگویم میرود. امروز میگویند رحیم رحیموف. ما میخواستیم یک نوشته را در گازیته مردمی SSR که روی چاپ روز چهارشنبه آمده بود و سر و صداهای زیادی را در سامانه‌های اجتماعی بالا برد، همون را بررسی، تحلیل و اگر گفتنی باشید بررسی کنیم. البته بالای این مسئله صحبت کردن ضرور است که وقتی شما اما روز چهارشنبه بود من با همین چیز فرستادید، من نه درک یافتم که خیلی گازیته بود است با نام SSR. من خیلی ژورنالیست که ما اینجا نویسنده‌اش دیدم. از روی نقطه نظری سرمحرر این روزنامه این مشکلات شما اگر شما داشته باشید درست بود. نه به هر حال وقتی که این هجوم رو خواندم راستی بدخل برای اینکه بعدتر باز گفته‌های پیدا شدن که مؤلف رو نادرست فهمیدند. مؤلف تماما دیگر چیزها رو در نظر داشت. برای همین اگر با اجازه شما یک بار دیگر ما این رو میخونم. نه مرامت خونه داخل اون چی که میگوییم ما همون چیز گفته خوبش ما با اجازه شما. از روز چهارشنبه 20 نوامبر دو شهروندی، گرین کارت و ترس، مشکل ملی 8. اگر درخواست دو شهروندی و گرین کارت وطن فروشی و وطن بیزاری نیست، پس چرا امریکایی‌ها گرین کارت ما را نمیگیرند و روزها به تاجیکستان برای پریسیلینیا یا خود کوچمندی نمیآیند؟ چند قبل یک دوستی بسیار نزدیکم زنگ زده و گفت سیاف یک بلا کرده از تاجیکستان برای که وضع سال تا سال بدتر شدن دارد. خطرات روزافزون تروریسم، دولت اسلامی، کشمکش ابرقدرت‌ها، برخورد منافع روسیه و آمریکا در منطقه و غیره و هاکذا آسیای مرکزی را به مرکز نبردها تبدیل خواهند کرد. این دوستی من سال 5 است که ترک وطن کرده است با اهل بیتش. هشدارم هم میداد که میدانم پاتریوتی، ولی اقلا فکر بچه‌هایت را کن. و او گفتم و بعد هم میگویم خواننده من هیچ کجا نمیروم. جنگ شد پیش خانم اکوپ میکنم و میجنگم. همین ادعای مرا شاعره رحیم جان همکار گرامیام در امریکا کرده بود که چون پیشنهادش کردند گرین کارت امریکا را به دست آورد که وضع میتواند در تاجیکستان بد شود. گفته خدا نکند و جنگ شد پهلوی سیاف اکم در اکاپی پیش خانهش جای میگیرم و تیرش میدهم تا به دشمن جنگ کند. روزها یک مسئله خلقی دارند. کلموجها قبلتر از همه کشتی غرق شده را ترک میکنند. امروز کوچمندی و گرین کارت جویی تاجیکان را دیده همین مقال پیش نظر می آید. ای مردم، وطن تنها برای کیف و صفاش نیست. وطن که در خطر ماند آن را حفظ باید نه ترک. امروز که در شرایط امن و فضای آسایشته به سر میبریم و برای مبادا فوج رخت میبندیم، فردا خدا نکند بلای سر زد چی میکرده باشیم؟ یک بار فکر کردید که اگر سنگک و فیضعلی و لنگری و یعقوب و غفار و اسمتچه در سال 1992 فکر خود را کرده و میگریختند، حال تاجیکستان چی میشد؟ این مشتزوران 1000 بار پاتریوت‌تر از اهل دانش و زیای امروزی‌اند که در سر اندیشه تاریک وطنی دارند. اندیشه کردی خواننده که فرض مثال سر قدرت آمدن امام علی رحمانی جوان و ریسک او در سال 1992 نمیشد، وطن در کجا بود؟ مگر او امکانیت نداشت که مثل دیگران فرار کند؟ داشت، ولی نرفت و وطن را ساخت. محض ساخت، اول ساخت و بعداً حفظ کرد. این در حالی بود که لیژ پاتریوت‌های دیگر نه تنها از پایتخت فرار کردند که گریخته رفته گوشه‌های وطن را به همسایگان فروختند، خواستند که با دیار بابایشان وارد دیگر کشورها شوند. این موضوع را SSR که گازیته پاتریوتیست پیگیری میکند و تا آن خائنان جزای سزاوار نگیرند لحظه‌های ناگوارشان دوام میکند. ما میتوانیم و انا همان ترس و وهمک‌ها امروز نیز پیدا شده و ملت را گریزاندنی‌اند. به دلیل و ارقام توجه کن خواننده، در 6 سال اخیر بیش از 33,000 نفر حقوق زیست در روسیه را صاحب شده است.
ин дар ҳоле аст ки 76000 тоҷикистонӣ дар талаби дарёфти квотаи кӯчии ихтиёрист. куҷо мераванд ин мардум? инҳо онҳое нестанд ки дар Русия муздурӣ доранд. муздуре ки кор кардаву ба аҳли байташ пулу манол мефиристад, патриоти асил аст. онҳо ватан месозанд. инҳо дар фикри гурез аз ватананд. ман пешниҳод дорам ки дар ҳар нафаре ки мақоми кӯчмандии ихтиёриро бармегузинад, бояд паспорти тоҷикиаш бозхонда шавад. бигзор равад, вале ба умеде наравад ки ватанро тоҷикистони асил обод мекунанду бозгашта меояд. ватан ки ба онҳо имрӯз лозим нест, онҳо низ фардо ба ин ватан нолозиманд. ва агар миллионҳо далели шайъиву шаръии сапедсозии тасмими худро оваранд ҳам, ман шахсан ба ягон тани онҳо эътимод надорам, зеро патриот бояд дар ватану бо ватан бошад. гринкорт ва кӯчбандии ихтиёрӣ переселение хиёнат ба ватан асту бас. тамом ва салом. ин дар ҳоле аст ки сарватмардону вазирону кабироне ки пулу мол сарвату давлати хешро тавассути ширкатҳои офшор ба берун мекашанд, ду карат хиёнаткортар ҳатто аз онҳоянд ки ба сафи гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ мепайванданд. зеро агар охириҳо танҳо ҷони худро зери ризқ қарор диҳанд, пас инҳо сармояи ватанро рабудаву давлати моро таҳти риски муфлисӣ гузоштан доранд. яъне инҳо ба фардои тоҷикистон бовар надоранд ва бояд ликвид шаванд. сахт гуфтам, мо метавонем. ин навиштаҳо буд, ин гуфтаҳо буд. аз рӯи ин гуфтаҳо мо метавонем гӯем ки ҳам кардан ба ватанфурӯшию ватанбезорӣ он қишри муҳоҷиронро надарорем ки онҳо чунон ки худи муаллиф мегӯяд, муздуре ки кор кардаву ба аҳли байташ пулу манол мефиристад, патриоти асил аст. яъне он нафароне ки дар инҷо меоянду бо патент кор мекунанд, онҳо патриотанд, онҳо ватанфурӯш нестанд. онҳо ба ин рӯйхати сайёҳ мизроб намедоянд. вале онҳое ки беш аз 33000 нафар дар 6 соли охир ҳуқуқи зистро пайдо карданд, 76000 дигар дар талаби дарёфти квоти кӯчии ихтиёрианд ва он нафароне ки аллакай душаҳрвандӣ доранд дар Русия, онҳо ватанфурӯшу ватанбезоранд. дуруст? чунин фаҳмида мешавад. аслан вақте ки ин мақоларо хондам, сарам фикрҳои зиёд зад. якум пеш аз ҳама ин одам мафҳумҳои истифода бурдааст ки ба ин мафҳумҳои бисёр васеъ ҳастанд. ҳеҷ кас ба тарзи умумӣ баҳои ҳақиқат додагиш не ки мо дар зери фарз кунем ки ватанфурӯш ё ватанбезорӣ ки дар инҷо истифода бурда пеш аз ҳама масалан сараш вақте ки мешавад душарвандӣ, яъне ки мафҳумҳои субъективӣ, баҳои субъективӣ реҷаҳои муайян, сарҳадҳои муайяне надорад. албатта ҳар як кас нуқтаи назари субъективии худашро ба ҳар як чиз дорад. барои ки вақте ки мо дар бораи ватанфурӯшӣ гап мезанем, барои ман шахсан ҳамин калимаи он қадар пурра дақиқ нест. барои ки ватанфурӯш ки ватанфурӯш шуда метавонад? ватанфурӯшӣ охир мо ҳар яктон як ватан дорем. дородар вақте ки ватан дорӣ, ҳамин ҷое ки ту таваллуд шудӣ ватани хурдат аст. шаҳрат, вилоятат, давлатат ин ватани бузург аст ки мо бояд хоҳем нахоҳем ёд мекунем, мерим мебиёем, ба хотири ҳамон чиз зинда ҳастем. барои чӣ ба хотири ҳамон чиз зинда ҳастем? барои ки вақте ки мо агар ки муҳоҷиратам рафтем, агар ки ягон корам ки сар кардем, дар сари ҳар яктон ҳамин ки чихел кунему, ҳамин 350 роҳӣ кунем ба ватан биёем хона созем. нигоҳ кунед дар бораи ватанфурӯшӣ. инҷо ягон хел ватанфурӯшӣ ё ватанбезорӣ шуда наметавонад. ватанфурӯшӣ дар ҳамон вақт мешавад ки дар охират вақте қайд мекунад ки ҳамон инсонҳое ки дар сари қудрат ҳастанду моли мардумро ба тарзи фиреб ба даст меоранд берун мекашанд, воқеан ватанфурӯш шуда метавонанд. барои ки онҳо ба хотири инҷо зиндагӣ кардастанд ки бо ҳамин роҳ
پولی زیادی به دست آوردن بیرون از وطن زندگی کنن یک خطر گفتم ممکنه که همین چیزا این دخل دارد نه این چیز سوبیکتیو یک قسمت کنیم این گفته‌های سیاف نسبتی من صبدارم من 200% روزی همین خیلی است که ما این برمیگردیم حاضر بیاد اقلا اون پیش مهاجران معین کنیم که سخنهای گازیتا با اونها دخل دارد نه همین اثرش اگر از آغازش همین چیز اگر که ما شهر دادن خواهیم اگر مثلا البته فکر سوبیکتیو کدوم گفتنی باشه نگاه کنید در اینجا گفته است که این جنوب که آمریکایی ها گرین کارت برآوردن یا روسو پریسیلینی برآوردن هر یک دولت سیاست خود داره از اون جمله سیاست اقتصادیش هم است مثلا آمریکا برای چی همین گرین کارت خود پیشنهاد کرده است برای تمام مردم نه تنها برای تاجیکان یک اگر این مسئله اگر طرفای زیاد داشته باشه یک طرفش همین طرف اقتصادی است که همیشه جمعیت از اون جمله جمعیت آمریکا میگه اگر ما روز به روز اگر عقیده های فکرهای نو اگر قبول کردن نتونیم فکرهای نو به واسطه آدم‌های نو از بیرون میاد یک درون آمریکا و دیگه آدم‌ها که مسئله خودمون حل نمی‌کنه آمریکا اصلا دولت مهاجران است همین خیلی است همین خیلی است نیکی نگاه کنید انا همونو گرین کارت پیشنهاد کرده است که بهترین ها وقتی که از همین چیزا میگذره مرحمت بیایتون قدیم زندگی کنتون اقتصادیات ما اداره کنتون فکر خودتون پیشنهاد کنتون و یک چیزتون به دست بیاریتون مسئله پرسیدنی هم همچنین سیاست دولت روسیه چی است دولتی بزرگ تریتوری مساحت کلانترین دنیا دارد نیکی همه یک 140 میلیون آدم هست که تمایلی کم شوی دارد پس اینها هوسمند هستند که از بیرون آدم قبول کنند از بیرون شخصیت‌هایی که نمیرسند برای خودشون از روی گفته‌های مؤلف چرا آمریکایی‌ها روسی‌ها انا همین چیز تاجیکستان نمی‌روند تاجیکستان ما امروز وقتی که ما چی پیشنهاد کرده میتونیم که نزد ما بیایم به خاطر چی باید بیرون مردم بیرونه خارجی ها وطن ما بیاین و وطن اختیار کنند به خاطر چی ما پیشنهاد کرده میتونه مثلا امریکا صنعت پیشرفته پیشنهاد کرده میتونه روسیه حدودی بی‌محدودش پیشنهاد کرده میتونه ما تاجیکستان چی پیشنهاد میکنیم که نزد ما بیایم اگر موفق دولتی پیشرفته شویم اگر چیزی که برای آدمای بیرونه هوسمند کرده میتونه که پیشنهاد کرده میتونه باشه مرمن میگوید یک ثانیه به خاطرم چی اومد گفته‌های وینستون چرچیل سال 1940 بود به فکرم او گفته بود که я не могу предложить ничего кроме крови тяжелого труда слез и пота بغیر از خون مهنت وزنین اشک و عرق جبین چیز دیگری پیشنهاد کردن نمیتوانم همین چیز رو ما در سال 2007 در چچنستان و خوردن وقتی که рамазон қодиров ҳокими чеченистон интихоб шуд сиёсати баргардондани ҳамватанони худро пеш гирифт ва қисми зиёди онҳо баргаштанд чӣ аз аврупо чӣ аз давлатҳои халиҷи форс чӣ аз амрико баргаштанд ба ғайр аз бигӯем минтақаҳои ҳамсоя ингушетия ва дигар ҷо баргаштанд масалан то ҳол зиёд сабсабӣ ки худ дар алеппо таваллуд шудааст ба ҳамин ҷо аз ҳамон ҷо таваллуд шуда ба ин ҷо омада то ҳоло яке аз мақомҳои баланд ишғол карда фаъолият карда истода дар чеченистон фаҳмидистед барои чӣ масалан муаллиф дар назар дорад ки агар вақтое ки танг шуд масалан гирем бояд ки давлата барпо хизон мушкилоташа пеш кард чаро бар намегарданд нагӯем ки хориҷиҳо нагӯем ки амрикоиҳо нагӯем ки шаҳрвандони рустабори русия барои тоҷиконе ки бигӯем баъди ҷангҳои шаҳрвандӣ куҷо баста буданд ба тоҷикистон ба россия омаданд соҳиби бигӯем ягон муваффақ шуданд чаро онҳо бар намегарданд мумкин аст муаллиф онҳоро дар назар дошт албатта дар ҳамин навиштаҳои муаллиф барои ман чизи аниқу дақиқа нест ки ман ба ҳамон чиз такя зада ягон фикри худро пешниҳод кунам инҷо ҳамин ҳарзагӯии бекора аст
برای اینکه وقتی که آدم یک کسی دیگر رو در یکان کاری ناخوب متهم می‌نماید و باید خواهش‌های ما، طلب‌های ما نسبت همون آدم باید انیق و دقیق باشه. اینجا وقتی که مردک نویسی است که پریسیلین یا گرین کارت زیر تنقید گذاشته، تاجیکایی که اختیار کردن باید زیر تاجانه تنقید گرفتن متهم کرده است، خدا نشان میده. برای چه حضرت سوال با ما در پخش مستقیم بود که آیا صاحب دو شهروندی هم شهروندی روسیه هم تاجیکستان پاتریوت هست یا نیست؟ این مشکلات هست، این سوال هست. همین چیزهای وقتی که همین سوالای میماند و همین طرز نوشت از بیسوادی همین انسان فکر مضافاتی داشتن همون شخصیت درک میدن. وقتی که فکر ما اگر بیرون از فکرهای عمومی جامعه‌ای که جمعیت رو پیش میره مضافاتی میمونه، آبی گنده میشه، فکرامون ویران میشه. و برای من وقتی که ما دیگرها بها دادن میخواهیم، ممکن از نقطه نظری مثلا چیکار بگیم، یک حسد داری میگویم که رفت جایگیرش من نرفتم، فرض کنیم که خیلی حسیات انسانی هست. برای من فکرهای مضافاتی بیرون کردن نکن از فکر پیش از همون باید جامعه سازیم، جامعه آزاد. و این جامعه آزاد باید آباد میشه خواهی نخواهی، برای اینکه همه جمعیت های پیشرفته جمعیت های آزاد هستند. و برای من اختیار مردم، اختیار هر یک شخص خوب وظیفه هاش وقتی که وای اجرا میکنه و مثلا یک جای دیگر به رفته شهروندی دیگر دولت رو قبول می‌نماید و خواهش انسان رو احترام کردن یاد گیریم و قانونگذاری هم من کردن نمیخوام. البته اونجا به وقتی که در مجلس عالی همین چیز قبول کردن، در مجلس عالی تاجیکستان، در مجلس عالی روسیه، آخر اونجا شناسا همه این جبهه‌های دیده برام در عالیمو فکر کردن که همین کار خیلی اجازه دادن. این دو شهروندی یک خصوصیت خوبی خودش داره. دو شهروندی همین است وقتی که از تاجیکستان میبیاد در روسیه کار میکند و میتواند همچون شهروند روسیه درآمد زیادتر به دست آورده بتواند بی مشکلات و کار خوب درآمد میتواند. برای اینکه من که امروز در ازین شهروندی تاجیکستان هستم، برای من بسیار درهای جای کار روسیه بسته است. برای اینکه من همچون شهروندی خارجه در اونجا کار کردن نمیتونم. البته که میتونستم مثلا با کار در شرکت هایی که مثلا امروز در روسیه هستند و موفق هستند مزد زیادتر به دست بیارم یا خودم بیشتر نشون کنم یا چیزی تشکیل کرده کنم. امکانات ندارم. اگر من دو شهروندی می‌داشتم امکانات میشد. به همین خاطر نقطه نظری من با دو شهروندی و زیاد شهروندی، نه تنها دو شهروندی. شما دو شهروندی دارید؟ نه، من گراجین تاجیکستان هستم. شهروند تاجیکستان. خود را وطن فروش حساب نمیکنید؟ نه، اصلا همین کلمه وطن فروش و همین چیزا هست که چیزایی که کلمه‌هایی که مثلا پاتریوتیسم منفی داره من قبول نمیکنم. وطن دوستی منفی است یا وطن فروشی؟ وطن دوست داشتن این چیز دیگر است. وقتی که وطن بیزار و وطن فروش میگن من دورای کودکی یادم میاد. همین آیکلان خدا رحمت کند قریب 100 سال اون دیدم. یک وقت شیشتن گفتن همین یک جای بی‌غربت باشه که سر ما برم. این همین وقتی که آدم در زندگی خود تنقیصی عذاب میکشه، مثلا گیر پیشش نمیفهمد، فرض کنیم که وضعیت جامعه بد میشه، چیزی نگاتیوی گوییم منفی مغز سر انسان به تاثیر زیاد میرسونه و خواهی نخواهی خواهش پیدا میشه که از همین جنگ و جنجال و از همین شکست و ریخت کمتر بیرون رفته آسوده باشن. و امروز رفتن یک انسان از یک جا به جای دیگر، از یک جا شهروندی گرفتن، جای زیست دیگر کردن یا این یگان جای بدگری ندارد، برای اینکه خوب است. برای اینکه انسان مقوله هم هست که تو اگر انسان بیرون نرود انسان نمیشه داخل. همین وطن هم میبره یک جا میرید مردم انسان رو میبینید میبیایی برای یک چیزی نام میسازی، یک خواهش نام پیدا میشه. برای من این گفتگوی مؤلف جای قبول نیست و فکر میکنم که در نسبت اون شهروندایی که مثلا امروز شهروندی دیگر دولت‌ها رو قبول کردن، در نسبت اون تاجیکایی که مثلا شهروندی دیگر دولت‌ها رو قبول کردن، یک دشنامی هست که خیلی بگذار خداوند بخشده. این دشنام نسبتی کی؟ نسبت اون شهروند. من بسیار میخواستم که همون بفهمم که کدام سخنهای
ватанфурӯшу ватанбезор ба кадом қишри муҳоҷирин дахл дорад? мансабдоронро намегӯем, ба онҳо албатта бармегардем ва бояд баргардем ва бояд мавриди мансабдорон ки аз бигӯем нафақа маоши онҳо аз ҳисоби бюджет ҳаст, бале нисбати онҳо гапи дигар нест, бояд онҳоро гуфт ва инро баррасӣ хоҳем кард. Вале ҳозир ҳоло суханҳои Сайёфи Мизро ба кадом қишри муҳоҷирин дахл дорад? албатта ба ҳамон одамое ки масалан инро шаҳрвандаи дигар давлатҳоро қабул кардем. рӯи рӯз гуфта истодааст ки шахсиятҳое ки масалан грин-корда ҷустуҷӯ доранд ва онҳое ки масалан душаҳрвандӣ қабул карданд бо программаи масалан кӯчбандии давлати Русия омада. Программаи кӯчбандӣ ин барои бигӯем ки рӯзтаборон буд. Дуруст? Это программа привлечения, переселения соотечественников. Ҳамин хеле буд ки аввал гирифтанд. Ҳозир мо бинем ки бисёри тоҷикиҳои мо барои бисёре аз тоҷикиҳои мо гирифтан дарёфти шаҳрвандии Русия ин чиз ана ҳамин кӯчбандӣ аст. Онҳо бисёре аз онҳо на ба он хотир ки меоянд ояндаи худро дар инҷа мебинанд, балки барои дарёфти бигӯем шиносномаи Русия аст. шиносномаи русӣ ҷои кори хуб ёфтан онҳоро низ муаллиф дар назар дорад. албатта ҳамин чиз вақте ки дар бораи ин гап мезанем ҳамин категория амҷо ҳамроҳ мешавад. ҳамин қишри мардум ки масалан ғайр аз шаҳрвандаи тоҷикистон шаҳрвандаи дигаре қабул кардан аз тоҷикистон биромадиян, ҳамашон анамун фикри субъективии ин ҷаноб дохил мешавад. Муздуре ки кор кардаву ба аҳлу байташ пули манол мефиристад патриоти асил аст. Ба хотирам ҳамоне омад ки чанд сол қабл муллоҳо бигӯем аҳли дин фатвое дода буданд ки агар ягон муҳоҷир ба аҳли байташ байни 3 моҳ ё 6 моҳ аст ягон пули маблағе нафиристаду чӣ накунад, ба ҳамсараш талоқ меафтад. Шунида будам ҳозир инҷа бигӯем ки агар масалан гирем соҳиби душаҳрвандӣ бошаду ба аҳли байташ пул фиристад, ватанфурӯшу ватанбезор нест? албатта нигоҳ кунед, вақте ки мо барои ман пеш аз ҳама интихоби худи инсон, интихоби роҳ барои ҳар як инсон зарур аст ва интихоби роҳи ҳар як инсонро эътироф кардан ҳам зарур аст. мо тоҷикҳо ё дигар миллатҳое ки гирифтем рафтем аз тоҷикистон берун. ба хотири чӣ рафтем? ба хотири он ки дар ҳамон кишвари худамо ҷои кор наёфтем. зиндагии рӯзмарраи худа вақте ки бурда натавонистем, азбас ки мо пештар дар иттиҳоди шӯравӣ зиндагӣ мекардему, рафиқҳомо, устодомо берун аз ватан будан, занг задан гуфтан ки фалони биё ана инҷо ман кор мекунем, марама зиндагита бе шароити беҳтар аст. албатта мегирем мерем онҷо кор мебинем, барои ки хона сохтан дар кор, кӯдакҳои калон кардан дар кор, хонондан дар кор, дигар масъалаҳои зиндагӣ, ин чизои оддие ки ҳаст, мо бояд ин боро ҳал кунем. барои ин мо гирифтем Москва. ҳамчун иқтисодчӣ масалан аз рӯи маълумотҳои умурӣ аллакай то моҳи ноябри имсол шаҳрвандони Тоҷикистон, Русия, наметавонам чӣ хел гӯям, ба Тоҷикистон анқариб 2.5 миллиард доллари амрикоӣ пул интиқол карданд. Ки ин агар хато накунам 3% бюджети Тоҷикистон аст. бюджети Тоҷикистон. Шумо бигӯед ки вақте ки пул равон мекунед аз ҳамин ҷо, бисёрҳо ба он мегӯянд ки бале ин пул интиқол ҳамин ба ҳамон аҳли байташ сарф мешавад, ба ин буҷаи давлат фоидае нест. албатта он чизе ки мехаранд, харидорӣ мешаванд, аллакай андозҳои дар даруни он молу маҳсулоту хизматрасониҳо андозаш гузоштааст. вақте ки мо аз ин ҷо пул роҳӣ мекунем ба Тоҷикистон, баъд ҳамон коршутои банки Тоҷикистон ба аллакай даромад асту, ҳамон банкҳо аллакай кор медоранд ки барои Тоҷикистон аллакай хуб аст. вай бюджет медарод ё намедарод, пули мо ҳоҷат не бюджет даромаданаш. пули бюджет аз кадом ҳисоб пайдо мешавад? аз ҳисоби андозҳо асосан ва дигар ҳамонги ба андоз баробар карда шудааст. пули мо албатта вақте ки мерад барои хоҷагоҳи худам аксар вақт,
و بدبختی هم در همین جا است که برای خواجگی ما استفاده می‌بریم. اگر در تاجیکستان حکومت سیاست اقتصادی پیش برد که در درون تاجیکستان ما پول‌های خودمون میاد نه تنها برای مثلا خواجگی رو به خواجگی استفاده بردن، بلکه ما اونجا اگر اینوستیسیا به شکل مثلا کپیتال اگر وارد کنیم و یکم بازارهای اکسیونری باشد فرض کنیم که یا یکم کارخانه‌ای باشد که ما مثلا خرید و فروش با واسطه همین پول ما همونجا برای اقتصاد پیش رفتن است. اگر که سهم‌گذاری کرده تونیم این البته برای همه خوب بود، برای اینکه ما از حساب همون درآمد ما زندگی کرده میتونستیم. لیکن از بس که امروز این چیزا نیست است، البته این پولی ما برای خواجگان ما صرف میشه، لیکن اقتصادیات اساساً پیش میرود از حساب استعمالات. وقتی که ما استرکتور اقتصادیات دیدیم میبریم پیش از همه میگه استعمالات چی چیزها چقدر رفت، مثلا 100 تلویزیون رفت، 1000 خلدین رفت، 2000 تا ماشین جمع‌آوری، 100,000 دانه نان رفت. هر یک چیزی از نقطه نظر اقتصادی بها داده میشه و میگن که تاجیکستان همین قدر مال محصولات خراجات فروش شد، خرید و فروش شد و از همین حسابا نلات میرد، انداز میرد و از همین حساب البته بودجت ما یک قسمت پول میشه داد. این خونه‌ها وقتی که ما پول انجا فرستادیم اقتصاد تاجیکستان میجنبه که در نتیجه بودجت نیست از آن جمله پول میشود. فهمید؟ وقتی که ما میریم با همین پول ما مادر من میبرد نان میخرد، گوشت میخرد، یگان چیز ضروریش کلوش میخرد، کورته میخرد، سرگرل میخرد، چیز دیگر میخرد، یک جا میرد، یک جا میلیون مهمانی میرد. همه این چیزها خرید است و فروش است. طلبات پیشنهاد و این طلبات پیشنهاد که شد در اونجا خواهی نخواهی کار اندازبندی پیدا میشه. اما آدمی که نان میبرد و البته انداز دولت میسپرد، آدمی که مثلا کلوش میفروشه انداز دولت میسپرد، آدمی که دیگر کار را میکنه و انداز دولت مادر بغیر هستین هر یک چیز این بله همون بودجت تاجیکستان پر میکنه البته. بغیر از این میگم که من عموما در خاطر نداشتم که در قشلاق ما بغیر از کوچه‌های مرکزی بگیم تن کوچه و کوچه‌های دورتر از مرکز منفرش میشود. اینا 2 سال است 3 سال است که همه کوچه‌های قشلاق منفرش شدن. از کدام حساب؟ از حساب جمع کردنی از هر سری خواجگی. در هر یک خواجگی مهاجر هست. اگر 2-3 نفر باشن، من اویلا های میدونم که عموما به اهل اویلا مهاجرن در روسیه کار میکنن، پول انتقال میدهن. من شخصا همه آبادانی که در همون قشلاق ما میشود از حساب مهاجران میبینم و امروز باز بله نه تنها اون مهاجرانی که با پاتنت کار میکنن و پول انتقال میکنن، اون مهاجرانی که شهروندی روسیه رو دریافت کردن، 2 شهروندی دارن، در اینجا هم صاحب خانه و در صاحب بیزنس موفق هم سلامت باشن. بسیاری همین نفرانی هستند که من چندین نفرشون میکنم بغیر این کارها مسجد ساختن، مکتب، بیمارخانه، دستیاری خود رو دریغ نمیدونم. مثلا یک مثالی دیگر نمیدونم یک چند سال پیش 5 6 یا اینکه 7 سال باشد مهاجران مهاجران مقیم مسکو از ناحیه اصفهان با بیمارخانه مرکزی شهر یک اسباب پلازما فریز کارکرد خون یا جگر بله تحفه کرده بودن با شعبه احیاگری تحفه دامون با تنتنه بردن سپاریدن ما دیدیم. اونها همه 2 شهروندی دارن، اونها هم کوچ بستن. اما با مرور وقت همین خیلی شد که یک اختصاصی در همونجا متخصصی نموند که همون اسباب کار فرماید. بازی اسباب بیکار استوده است. کو همون وطن دوستو، کو همون پاتریوت ها روان کار فرماید همون اسباب را اقلا. مسئله ای که وقتی شما یک مسئله بسیار نازک برداشتید، در حقیقت وقتی که انسان از همین جو یاردن میکنه و همون چیز بردن تجهیزات نه که استفاده بردن نمیکنیم، این اگر ما در حقیقت وطن دوستار باشیم، وطن دوستار به خاطری که مثلا وطن ما هم در قطار دیگر وطن‌هایی که مثلا مردم دارن و
номаш ба эҳтиром гирифта мешавад, ватани моро ба эҳтиром гирифта, мо пеш аз ҳама бояд худамое созем. пеш аз ҳама бояд худамое созем. аз нуқтаи назари ахлоқӣ якум, ки вақте ки берун биромадем бо аҳли ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамсанг бошем. вақте ки мо аз хона мебуроем бо ҳақорату дашноми забони худамон бо ҳамон ахлоқи ҳамидаи худамон дар бозем берун худамое қабул кунанд, моя қабул кунанд. дуюмаш ҷамъияти ҷаҳонӣ ба мо кадом вақт овоз пайдо мекунем, кадом вақт ҷои худамон ёфта мекунем, дар ҳамон ҳолат ки маорифи мо, илми мо агар пешрафта бошад. мо агар аз давраи кӯдакиаму фарзандои худамоя тарбияю таълиму илмҳои дақиқу хононда агар пешниҳод карда натонем, мо роҳи худамоя намеёбем. роҳи ягонаи пешрафти ҷомеаи фардоина ин илмҳои дақиқ ҳастааст, ки барои истифода бурдани ҳамаи он чизҳое ки масалан ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз барои мо пешниҳод кардааст, ақл лозим астааст. ақли пурра, дониши пурра лозим астааст ва ахлоқи ҳамида. барои он ки ҳар як чизе ки мо мебиёрам, мо бояд дар зери ҳар як чизе ки масалан қабул мекунему истифода кардан мехоҳем, эҳтироми дигар инсонҳоро ёд гирифта ҳаминҷои истифода бори тонистаном дар кор набошад. агар ҳамон чизе овардам мо хоҳем нохоҳем, ҳамон кадрам бояд рафта аз берун биёрем ки чиз беҳуда нестад. бо ҳамон бачаҳо илтимос мекунем ки райкон бачаҳо ҳамин асбобо овардед, якта устошам биёред ки ҳаминҷо кор кунад. охир ин шумо агар миллатпарасту ватанпарасту агар ки инсони пешрафта бошед, ҳаракат кунед ки маориф, маданият, фарҳанг пешрафта бошад. бо ҳамон дастгирии ҳамватанони беруние ки масалан имрӯз кор мекунанду ҷои худашонро дар ҷаҳон ёфтиянд, ин боиси ифтихор астааст. бале ин боиси ифтихор аст. масалан мамон муштзани тоҷик муҳаммадхоҷа ёқубов бо суруҳҳои миллии тоҷикӣ баромад мекунад, гарчанд ки ҳам шаҳрванди русия асту аз тарафи русия баромад мекунад, бо суруди ин боиси ифтихори ҳама аст. мана дирӯз раиси ҷумҳур вақте ки фаронса рафт, ман акаи амре дидам қатиф ҳамроҳаш ҳамон инсоне ки вай ба як киро мебахшед акаи амри скульптор ҳайкалтарош ва як аз франсия зиндагӣ мекунанд, ҳозир шаҳрванди франсия ҳастанд, аз ҳамон ватани тоҷикистон, аз ватан. ба як орзуе ки ман дар як гӯшаи париж гуфтам мехоҳам ки қаҳрамонҳои шоҳнома зинда гардад. ин боиси ифтихор аст. офарин ба инсон аст, офарин ба қудраташ, офарин ба донишаш, завқаш ки рафтааст як гӯшаи дунё обод кардааст ба номи тоҷикӣ, ба як асотири тоҷикӣ ки имрӯз мо ифтихор дорем. ва мисли ҳамин дигар ҳамаи инсонҳое ки берун ҳастанд ҳамватани мо ҳастанд. ҳамин устод бозор бисёр гапи хушрӯ гузашт дар масъалаи ватаншиносӣ, забоншиносӣ ё инсон. агар аз рӯи гуфтаҳои ин газетаи мардумии СССР бигирем, устод Бозор Собир аввал ватандӯст, баъд ватанфурӯш, баъд бо ватандӯст, бо ватанфурӯш. чӣ хел? не, албатта ин кас ин газета ё ин шахсияте ки ин чиз нест барои мо эталон нест. албатта лекин устод Бозор мегӯяд дар ҳадду сарҳадшиносии ҷаҳон сарҳади тоҷик забони тоҷик аст. то забон дорад ватандор аст ӯ, то ватан дорад бисёр аст ӯ. тоҷик фақат дар тоҷикистон нест бародаро. тоҷик имрӯз мо хуб аст ки ватан дорем ва он ватан ҷое ки мо зиндагӣ кардем ва ватан астаст ва бояд мо дар куҷое набошем бо ёди ватан модар зиндагӣ мекунем. чунки модари мо дар онҷо ҳастааст, падари мо дар онҷо ҳастааст, бузургои мо дар онҷо ҳастанд. чӣ хел мо фаромӯш мекунем? ин ҳеҷ имконат надорад. вақте ки мо берун биромадем, вақте ки берун мебироед ҷонам, дар ҳамин шаҳрҳои масалан хуб зиндагӣ мекунед, ҳама шароит ҳаст, аз не ки хоки ватан, ҳамин кӯчаҳои хокзадаи худомо ёд мекунам, баъзан мегӯям гирья мекунам, бошад ки пагоҳ хезам назди ҳамон чоҳхона ё хатои рафиқом шинам. дуруст, ман мефаҳмам. ман бисёр хуб мефаҳмам агар ин суханҳо аз нафаре мебаромад ки бигӯем чӯпон ё дар ҳамон бо ҳамон 500-400 сомоние ки қаноат мекарду маош дораду аҳли нафақаш ҳамин қадар асту рӯзгорашро бигӯем як нав мегузаронад
و خواهشی برای آمدن ندارد. یگان چیزی که وقتی که اون نفر بگوید که بله من وطن دوستم، وطن دارم، من ایستادم طاقت میکنم چون اینجا وطن من است، من همین طاقت میکنم، زیاده به این من در کار نیست. من میفهمم اصلا این نه نگاه کنید در مسئله سختی به طاقت کردن چیکاری که چرچیل گفته بود، اگر که ببخشید بین سخنتون ما میدونیم که روند مهاجرت یک پیشنهاد شده است بین مناسبت دولت ها که و اخیراً شکرجان ظهوروف در این باره سخن کرد. اگر بگیم که مثلا ما امروز پگاه رئیس جمهور بگوید که خیلی مهاجران محترم پیشنهاد سخت اومد، فشار سخت اومد، من دیگر نمیتونم که چی کنم، چیکار با این سوداگری کنم از همین بفشارهای ابرقدرت ها، بله بفشارهای ابرقدرت ها دیگه استفاده کردن نمیتونم. همه به وطن بیایید вот как он چرچیل وعده کرده بود، من به شما عشق، خون و مهنت جبین، مهنت وزنین و رخ جبین وعده میکنم، همین رو باید از سر نو بسازیم. ما چی فکر دارید؟ برمیگردم طاقت میکنم. نگاه کنید همین انسان یک مخلوق اساس که شما برمیگردید با من علاقه در وطن هستم، چون که یک پوند در اینجا یک پوند در وطن هست. اما وقت میرم میبینم چون که من فکرهای بسیاری دارم. البته هر یک انسان برای وطن بیموز با همون نون و آب خواه کار میکنه اگر بشرطه اگر حکومت امروز برنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که مثلا با همون ارمان‌های و آرزوهای من درخورد کند و گفت که برادرها اگر شما 5 سال، 10 سال، 1 سال، 1000 سال با همین برنامه باید برآمد کنید تا ما با یگان نقطه معین رسیم و آینده مثلا فرزندای ما، مثلا آینده ما یا وطن ما صاحب آبرو، عزت، اعتبار میشد. برای این همین قدر سال ما که خدمت بیپول کنیم که ما دیده توانیم، البته میریم خدمت میکنیم، لیکن کو همون برنامه که ما دیده توانیم. بله باشد بگیم، ولی تاریخ چی میگوید؟ تاریخ هم دور نمیریم، تاریخ نزدیکترین تاریخ اتفاق شوروی. بابا کلانی ما به خاطر کمونیسم، به خاطر آینده، باباهای ما به خاطر آینده برای فرزندان، پدران ما به خاطر آینده بهر کمونیسم مهنت کردن، طاقت کردن، عذاب کشیدن. خیلی ما دیدیم که این برخورد در یک لحظه حساس همش برخورد باز شد. بعد کو همون مهنت های بابا کلان و باباهای ما کجاش کن؟ به خاطر چی بود؟ اینجا این مسئله ما بحر دامنه‌دار میشه، برای اینکه همین خودش پاش کردن اتحاد شوروی فکرهای بسیار و طرفدارهای هر خیلی دارد. یکی میگه امروز خوب است، یکی میگه بد است. این مسئله میگذاریم. من دوام اگر این نوشته های مثلا همین مردک گیریم، اینجا یک چیز دیگر من بسیار در شگفت ماندم، درست دیگر من حیران ماندم که اینجا نوشته است که یک رفیقم فریاد کرده و برای من و شما گفته است که من هیچ جا نمیروم، جنگ شد پیش خانه‌ام، عقاب میکنم و میجنگم. بله همین من یک چیز میگم، خدا خودش نگاه دارد از جنگ و جوش. دین از جنگ برآمدیم و بس از جنگ و از همین جنگ دیروزه‌ای که در تاجیکستان بشود بی‌معنی ترین جنگی که در تاریخ دنیا هست، همین جنگ گرجدنی است، جنگ شهروندی. وقتی که برادر ضد برادر، پدر ضد پسر میخزد، این ای بس شرمندگی است و این جنگ نه طرفی بود دارد و نه طرفی خوبی دارد. بله در اونجا جنگ نیست. خبری آخران من میخونم مهاجر تاجیک پولش رو طلب کرد، دست و پایش را بسته، منزلش رو آتش زدن. آخر مهاجرت آسان نیست. مهاجر رو میکشن، خودش رو پایمال میکنن. این چیه مردان نبرد است. درست یا نه درست؟ نه درست است. در بیرون عموما شما نگاه کنید وقتی که من مثلا شهروند تاجیکستان، امروز روسیه دولت مستقل است، وقتی که اومدم در یک جا زندگی میکنم، میبرایم در آنجا کار میکنم، در برابر من در همسایگی همون روزهایی هستن که خواب کردن کار ندارن، امروز
میبرم نگاه میکنه که من کار کرده ایستادم، اون مرد کار ندارد و البته خشمش میاد، میگه چی خیلی تو اومدی، میگه 3 سال من یکونیم سال کردم، میگه کاری من گرفتی، میشه جنگ و جنجال و همه قضیات ها. ما امروز روی خودمون یاد داشتیم، کار خودمون یاد داشتیم، مناسبت کرده ایستادیم. تا دیروز درباره تاجیکو سخنهای نه اونقدر خوب میگفتن. امروز وقتی که ما دیدم مناسبتامو دیدم، کار ما دیدم، چه انسان هستیم، چه فرهنگ داریم، چه معامله میکنیم، خودمون پیشکش میکنیم. اینو درباره تاجیکو خصوصا در مسکو اون چیزی که مثلا گرد اطراف من هستن چون نیکبین هستن. یا رفیقم همینجا زوال دارد، توفیلوی ارتوپدی میبرد. خیلی همین خیلی کمتر کار بود، قطعی شنا شدیم کار کردیم. وای گفت تو از کجا هستی؟ من گفتم از تاجیکستان. که تبسم کرد. من گفتم چی تبسم میکنی؟ گفت که باز من واقعا نقل میکنم وقتی که وای فابریکه میکشوید یک کار دعوت میکنه، میگه تا دوره آمدن فلانیه یک انسان از تاجیکستان ایسار آمده کارش هم تشکیل کرده است، همون تشکیلات چه جمع کرده است، همه کار راه و معامله است که باید درآمد زیاد گرفته است. میگه من بسیار احترام میکنم شما تاجیک، برای اینکه میگه هم کاردان هستید هم تشکیلاتچی، تو نیز همچنین هستی. قریبی و انسان سمرقند رفت آمد. از بس که ازبکستان وعده‌های زیاد دادن که بیایتون ما اینجا و اگر که همکاری میکنیم و مثلا کار تشکیل میکنن، رفته در اونجا در شهر سمرقند کار خودشون فعالیتاشون تشکیل کردن. با یک خرسندی اومد زنگ زد، گفت عبدالرحیم پریفدیس بیا اینجا. گفت من وقتی که رفتم گفت من همه شما تاجیکو میندار هستم و همون سمرقند برای تاجیکوی وام میخورد. اونجا کار تشکیل میکنن، پیشنهاد میکنن، میگن که همین خیلی است و همونجا خرسند اومد چون که درآمد خلاص. امروز روندی از یک جا به جای دیگر رفتن و از یک جا درآمد گرفتن دادن، این چیزا نباید جای بحث یا مثلا نظری نادرست نگاه کردن باشد. کج نگاهی در این روند خودش نادرست است. برای منم جمله سیوفه به همون فکر خودش میمونیم. نه البته این نقطه نظری اون کسی که شخصی همین شخصیت لیکن این روزی شود که این بگیم این سوال باید مطرح شود. من یک پیشنهاد دارم. اگر ما امروز مثلا جمعیت تاجیک‌ها اگر گوش کرده تاجیکستانیان گوییم، من به همین علمای خودمون پیشنهاد کردنی هستم که اگر خواهشی وطن دوستی هاشون باشد و اگر در حقیقت این رو در همون تاجیکستان در یاد وطن باشن، درباره مفهوم هایی که ما سر استعمال هستیم، وطن داری، وطن دوست داری، وطن بیزاری، وطن فروشی، همین مفهوم ها رو برای حول شرح میدادن بسیار کار خوب میشه. یک محفل تشکیل کنن، مثلا برنامه یکم است، دیگه برنامه است. 1 ساعت 2 ساعت همون وقتی که ساعت 8 مردم تلویزیون تماشا کنن، بگن برادرها یا هموطنان عزیز، همین مسئله ها من این خیلی است، همین چیزا این خیلی است. برای دانش سریاف و من دیگران اگر ممکن یکم روزانه می بود که کمتر دانش می انداختن. بله. شما چی فکر دارید؟ این بگیم یک مسیجی حکومتی تاجیکستان به مهاجرین است که آنها وی خودش رو مناسب خودش رو به مهاجرین تغییر میدهند. من قطعی چند نفر هم صحبت شدم، گفتم ممکن است این یک همین چی باشد خبر برای مهاجران یا هشدار برای مهاجران که امروز پگاه ممکن است یگان قانونی قبول کنند که بگیم که همون چی اینستیتوت دو شهروندی رو از بین برند. ممکن احتمال دارد، نه که احتمال دارد، نه که این اینستیتوت دو شهروندی بین تاجیکستان و روسیه برهم خوردنش بسیار مسئله وزنین، به خاطر اون که میماند، به خاطر اون که منافع ژئوپلیتیکی روسیه در آسیای میانه از آن جمله در تاجیکستان بسیار برای روسیه حساس است و داشتن جایی که شهروند روسیه یا مثلا سرباز روسیه در آنجا پایش مستحکم از نقطه نظر حقوقی می شود، این چیزا حکومت روسیه نگاه می‌دارد. لیکن از طرف دیگر حکومت تاجیکستان میتواند یک طرفه این کار را بیکار کند.
من فکر نمیکنم که به قول روسو در شاخه که شیشتن آنها میبرند. برای اینکه اگر از نقطه نظر اقتصادی نظر کنیم، اهالی ما اگر امروز 9,237,000 اگر خطا نکنم شده گه، از این اگر که انتخاب کننده باشه گیریم اگر 4 میلیون و دروغگو نشان 300,000 به فکر ما انتخاب کننده داره. این شخصیت هایی که از 18 بالا هستند. اگر قوی کاریش گیریم، قوی انتخاب کننده های هم کمتر است. شماره کاری ها شخصانی که 18 تا 65 سال هستند بیشتر از 3 میلیون نیست. اکنون نگاه کنید 1 میلیون با صنعت های هر جا، مثلا روسیه میگه 1 میلیون است. قزاقستان یک قسمش میبره، در ازبکستان و در اروپا و در دیگر جا تاجیک‌ها امروز حتی که پریشان شدن. حساب کنید 1 میلیون اگر قوه کاری هم در بیرون باشد 30% قوه از نقطه نظر اقتصادی کار کرده میتونسته در بیرون هستند. وقتی که ما اگر از همین 1 میلیون آدم اگر 300,000 مثلا شهروندی دیگر قبول کرده باشد، وقتی که لغو میکنن ما پس رابطه آنها رو میکنیم، این چه میشه؟ یعنی که گفتند که پیشنهاد مؤلف گفته است که هر نفری که مخواهد که کوچمندچی را اختیاری برمیگذاره باید پاسپورت تاجیکش بازخوانده شود. ولی احتمالیت این نیست. من باور دارم که در همون بین خوششناسای معروف جمهوری، بین حکومت جمهوری، دیپوتات هایی که ما داریم عقل سالم حال وجود دارد و این چیزها رو گوش هم نمیکنم. خرشو بگذار اکنون به قسمت دیگرش چنان که وعده کرده بودیم به قسمت بسیاری عجیب این نوشته ها بیایید برگردیم. ابزاس آخرون این در حالی است که ثروت مردان و وزیران و کبیرانی که پول و مال و ثروت دولت خیش را توسط شرکت های آفشور به بیرون میکشند دو کرات خیانتکار حتی از آنهایند که به صف گروه های تروریستی و اکستریمیستی میپیوندند. یعنی اینها به فردای تاجیکستان باور ندارند و باید لیکوید شوند. طرفدار؟ نه. چرا؟ خود کلمه لیکوید بگذار لیکوید نباشد. این چیز در مجموع وقتی که ما خلاصه میکنیم، وقتی که میگوییم که یک گروه جامعه لیکوید شود، این خونخواه یا سال 37 بودیم در جامعه یا دوره انکویزیسی اصل میانگی بود. این چیز برای انسان بگذار لیکوید نیست، بگوییم که سزاوار توف و لعنتی مردم شوند، سزاوار محبس باشند. ما جاهایی که مثلا انسان اصلاح میشه، جایی میگیم که اصلاح برای کردن وقتی که قانونهای جامعه ویران شد و در نزد آن جوابگوی باشد. اگر همین انسان قدرت داشته باشد و همون انسانهایی که مثلا از منصب سوء استفاده کردن، پولهای تاجیکستان را مثلا افشار بردن، اگر مواد داشته باشد، اگر که دانت همون انسانه نریزد در همون گزیتش پروکراتور رو به دیه داخل گپای عمومی خالی دوستان در کار نه. بله این گپای عمومی ولی باشد که همون انسان ها در نزد جامعه جواب گویند. جهت دیگری مسئله، تابش دیگری مسئله، بله بگیم که منصبدار دور نمی رویم. نمایندگان رسمی تاجیکستان که از حساب حکومت تاجیکستان اینجا معاش میگیرن، علاقه خانه و در و حولی و چی دارند همینجا؟ نه البته اینجا باید مسئله مثلا کروپسیا، مثلا پورگیری و پوردهی هیچ کس این کار کردگیش نیست. مرحمت. الو مرحمت کسانی. الو این به شما. هیچ کس این کار کردگیش نیست. میدونم که در تاجیکستان مسئله کروپسیا مسئله دوغ است. مسئله کروپسیا اگر که مسئله دوغ نبود تو درجه مثلا مسئله کروپسیا نه، مسئله باوری. بگیم که مسئله باوری، مسئله چی است؟ باوری به آینده تاجیکستان. چی تاجیکستان؟ نگاه کنید. الو بله گوش میکنم. وقتی که کروپسیا میگیم، کروپسیا
شخصیت‌هایی که مثلا از حد گذروندند و فرض کنیم که همین کاری برای آنها وقتی که یک جای سپردن گفتن که همینجا تو باید که راهبر شوی و همین مسئله را حل کنه جمعیت پیش کشایی وقتی که سوء استفاده میکنند و پول مردم میدوزد اینها البته باید که جوابگو باشن جوابگر باشن اینها در حقیقت هم انسان‌های مثلا خلاف قانون هستند این نفران البته همین نفرهایی که مثلا نگاه کنید بین شخص عادی و منصبدار چه فرق داره شخص عادی مثلا من وقتی که تاجیکستان میرم من فقط برای خودم جواب بگویم وعلیکم سلام برای یک دقیقه ما شما رو پیوست میکنم اگر با اجازت شما یک دقیقه الو میشنوید الو میشنوید میشنوید بله ягон гуфтание доред нисбати ин масъала бале нисбати ҳамон мақолае ки дар сайти СССР чопидааст гуфтанӣ ҳастам ки ин киро ба он баҳс набуд зеро аз номи худи ҳамон маҷаллаву ё ки сайт маълум аст ки ин нафар истиқлолияти тоҷикистонро намехоҳад мехоҳад дубора СССР бошад асосгузори ин сайт гап мисол сайёф мизро ва мехоҳад дубора дар СССР зиндагӣ кунад ва ҳар чӣ ки гуфту бояд мо ба ӯ дода нашавем ва шояд аз ҳисоби асабоният аз ҳисоби шояд намедонам мебахшед ин мушкилот ин масъала буд то гуфтаҳои сайёф низ ин буд бахусус дар ҳамон дар масалан пахши мустақими радио чанд маротиба занг зада пурсида буданд ки оё соҳиби душаҳрвандӣ нафари ки соҳиби ҳам паспорти русия ҳасту ҳам паспорти тоҷикистон ватандӯст патриот ҳисоб хӯрда метавонад ё не ба фикри шумо ҳисоб хӯрда метавонад ё не бигзо бале бигзо хай нафаре ки кӯчбандӣ кард омад ояндаи худро дар тоҷикистон надид ояндаи худ фарзандони худро дар тоҷикистон надид ӯ патриот аст дар инҷо ӯ ватанфурӯш ватанбезор аст بله تشکر از شما به‌وطن نیست کسی که کند یاد وطن زنده باشید به‌وطن نیست غریبی که کند یاد وطن بله و ما در فکر گرفتن شهروندی هستیم به خاطر که باز از سال نو نرخ سپردن پاتنت قیمت نشان میده ما فکر میکنم بعد که ما پاسپورت گرفتیم از روی عقیده سرچیانی توجیکستان ما هم آیین نشان نمیدونم چی میشه بود احتیاط کنید احتیاط کنید تشکر برای کار باشیم رحمت تشکر رحمت رحمت دوام میدیم اصلا با یک فکری وای آورد که کی گفته بود که مارک توین با فکرم که مردم با وطن دوست و وطن فروش قسمت شد و کسی نمیتواند آنها را از همدیگر فرق کند همه خیلی که این یک چی شد برمیگردی به سر منصبداران با باوری آنها انا نگاه کنید شما میگید که بگیم آنها عملهایی میکنند که نشانه های کروپسیونی ندارند چخیر
намояндагони расмии ҳукумати тоҷикистон дар инҷо дар Москав вазифаи худро иҷро мекунанд. Дар фейсбук, дар сомонаҳои иҷтимоӣ, дар баромадҳояшон ватандӯст, патриот аз онҳо чӣ нест. яъне ки ман намедонам мумкин ба ин роҳ онҳо маоши ҳамгуфти худро чӣ мекунанд. вале дар асл дар инҷо аллакай бигӯем соҳиби манзил ки муҳоҷири қатори 10 солаи 20 солаи 30 солаи ба худ раво дида наметавонад, соҳиби манзил фарзандони онҳо дар макотиби олиҳои дар ҳамин ҷа мехонанд ва онҳо аз ин фахр мекунанд. мефаҳмед, аллакай дар тоҷикистон ман ҳамон патриотҳое дидагиам ки ватандӯстоне дидам ки аз саҳар то бега ватандӯстӣ мегӯянд, вале ифтихор аз он доранд ки фарзандони онҳо, наздикони онҳо дар макотиби олии Русия таҳсил мекунад. шумо ватандӯст бошед, изо кашед, шарм доред, равад дар мактаби душанбе хонад, хуҷанд хонад. дуруст ё нодуруст? чизи дигар, омор чӣ хел нишон медиҳад? омор нишон медиҳад ки намояндагони расмии тоҷикистон ки дар ин ҷа меоянду ба нафақа мебароянд, тоҷикистон барнамегарданд. як мӯъҷизае рух медиҳад ки он аллакай соҳиби шаҳрвандии Русия, соҳиби хона, соҳиби бӯстонсаро ва фарзандони онҳо аллакай соҳиби кору бизнесу дигар, ва онҳо инро бигӯем ки пинҳон намедонанд. лаклаки ин нафарон дар сомонаҳои иҷтимоӣ расмҳо мегузоранд. ана онҳоро хоҳем гуфта метавонем, ватанфурӯшу ватанбезор гуфта метавонем. аслан ман як чиз пешниҳод кардам барои худам, барои шумо, барои ҷамъиятам ки ҳамин калимаҳоя истифода набарем, барои он ки боз мегӯям бале, вале онҳо ман чӣ хел фикр мекунам, мантиқ дар чист? вақте ки ҳамон нафар аз буҷаи давлат, аз ҳукумат маош мегирад ва ояндаи худро дар ҳамон давлат намебинад, чӣ хел номид? инро чӣ хел меномад? нигоҳ кунед, ҳамчун ҷомеашинос чӣ номад? дуруягӣ? вақте ки мо сиёсат ё масалан давлат ё дигар категорияҳо мебинем, мегӯем ки масалан шахсиятҳое ки масалан дар сари роҳбарияти давлат ҳастанд, масалан дар роҳбарияти масалан структураҳои давлат, сохторҳои давлатӣ ҳастанд ва ҷавобгӯ ба он чизе ки мо ҷамъият пешниҳод кардааст нест. барои чӣ? барои ки мо масалан дар ҷои худ масалан кори худамон ташкил карда наметавонем, зиндагии дуруст бурда наметавонем, бехатарии худамон таъмин нест. ин чизҳо саволҳое ҳастанд ки ҷанбаҳои сиёсӣ ва тарафҳои бисёр тезу тун доранд ва ин масъалаҳоро дар назди ҳукумат бояд гузошт ки барои чӣ намояндаҳои давлатӣ дар берун аз тоҷикистон ба вазифаҳое ки онҳо масалан аз номи халқи тоҷик бояд ки дар ин ҷо ба манфиати халқи тоҷик кор кунанд, намекунанд ё ба дигар корҳои масалан берун аз вазифагӣ машғул мешаванд ва дар як вақт ҳам тиҷорату ҳам кори давлатиро масалан мо инҷа далоил надорем ки он вақти хизмати давлатиаш бизнес дорад. нигоҳ кунед, дуруст аст. ман ин корҳо ҳастаст, аз он ҷумла масалан порагирию масалан ташкил кардани дар Москва масалан нисбати сафорати Тоҷикистон саволҳои бисёре ҳастаст, норозигиҳои бисёре ҳастаст. ин чизҳоро назди ҳукумат, ҷомеа назди ҳукумат гузоштааст ва онҳо ҳал карда наметавонанд. барои ин ки имрӯз вақте ки дар бораи Тоҷикистон гап мереду, ин калимаҳои патриотизму патриот истифода мебарем, худи истифода бурдани ҳамин калимаҳо критерияҳо дорад, ҷойҳое дорад ки ҳамин чиз истифода бурда мешавад ё намешавад ва ҳамин калимаи патриотизм ба кадом маъно истифода бурда шудааст ва патриот худаш кӣ ҳастааст. ин чиза ҳеҷ кас ҷавоб дода наметавонад. ватандӯст, ватанфурӯш, хоин, ин чизҳое ҳастаст ки барои одамои омми ҳастаст ки мегӯям берун биромадиам, берун аз ҳамин чиз вақте ки барои мағзшӯӣ, ҳарчи барои мағзшӯӣ, ҳарчи даънаш ҳастаст мегӯяд. инсоне ки бохабар аз инсоният ҳасту, бохабар аз эҳтирому тарбияи ахлоқӣ дорад, дар нисбати шахсияти дигар одам ҳамин калимаҳоро намегӯяд. биродар, ин аз дараҷаи ахлоқу маданияту фарҳанги инсонӣ ҳар як инсон шахсият вобаста аст. барои чӣ намегӯяд? барои ин ки пеш аз он ки мо
ба гардан як одам муттаҳимеро бор кунем вобаста ба ягон гуноҳаш, мо бояд ки аниқ кунем ки ба хотири чӣ вай ҳамин гуноҳ кард, кадом қонунҳои ҷомеа вайрон кардааст. ва вақте ки мо имрӯз инсоне ки масалан шаҳрвандияти дигар давлатро қабул кардааст ба хотири масалан ҳал кардани вазъи иқтисодии худаш, патриот гуфтам мумкин ё ғайри патриот, ин калима бемаънӣ мешад дар инҷо, барои ин ки вай ба хотири ҳал кардани мақсадҳои худаш ин кора кардааст. мақсади вай масалан дуруст кардани шароити оилавӣ аст, бурдани кӯдаконаш хонондан аст, шароити зиндагиша дуруст кардан аст, маърака маҷлиси обод кардани аст. ин хоҳиши инсонӣ аст. ба кадом роҳ ба даст мебиёрад? ихтиёр ба дасти вай. дар ин ҷо озодӣ бояд бошад, озодии интихоб мегӯям, права вибора, озодии интихоб, озодии ҳар касро эътироф карда тавонистани инсон ҷомеа, ин оварда мерасонад ба ҷомеасозӣ ё ҷомеапарокандагӣ. дар ин ҷо ватандӯстдорӣ ин калимаҳо патриот намешавад. ё мо ҷомеа месозем ё ҷомеаи пароканда месозем. ҳамин инсон фарз кардем як ҷомеаи хурд аст. шумо фарзандонтон, оилатон ҳар рӯз дар оила гӯед ки ту фалон, ту беҳмадон, ҳамин оилатон ам безон мешавад, бачаҳотон мегӯяд ахир охир падар, агар ки мо шумо маъқул мешавад, ана рафтем дунё калон аст дохил. ин мисли ҳамин аст. дар ин ҷа ягон хел критерияҳои барои инсон маҳдудкунанда нест аст ки вай бояд ҳатман барои ин ки патриот бошад дар ҳамин ҷа бояд бошад. не, ҳамун шахсияте ки ман гуфтам дар Тоҷикистон вақте ки ҷои худша наёфту омад дар Россия ҷои худша ёфт, масалан шахсияти бузург шуд, соҳибкори соҳиби эҳтиром шуд, вай манфиаташ аз он ҷо шиштар, бекор шиданаш ҳазору авлодтар аст охир. ин як. дуюмаш бисем намоян худи миллати тоҷик муаррифӣ кардан. ин бояд мо берун буроем, ин масъалаҳои берун бурорем. барои ин дар масъалаи масалан омадем сари сарватмандору вазирон ҳамеро гуфтане ки агар ки дар назди сарватмандон мемонем ва сарватмандон ин категорияи дигар ҳастанд. вазирон кабирон мансабдорон он нафароне ки мудирият доранд, аз ҳисоби буҷаи давлатӣ нафақа мегиранд. шахсиятҳое ки мудирияти он сохторҳое ки ҷамъият барои пешбурди зиндагии худаш, давлатдориаш, барои муносибатҳои берунии дохилаш, барои бехатарӣ ташкил кардаасту ҳамин категорияҳо ҷавоб дода наметавонанд. гап дар сари анами мудириятҳои ҳаминҷа меравад. шахсиятҳое ки барои ба хотири инсоне ки масалан аз ҳамон инсон маош гирифта зиндагии худашон дидосиянд ҷавобгӯ нестанд. ана дар бораи инҳо меравад ки инҳо бояд аз нуқтаи назари масалан дигар хел нигоҳ карда шавад. албатта барои чӣ? барои ки инҳо дар назди ҷамъият ҷавобгӯ ҳастанд, аз ҳисоби ҷамъият зиндагӣ доранд. фурсати мо кӯтоҳ буд. чӣ хел ҳисоб мекунед ки муҳоҷирон қаҳрамонанд? чунки флешмобҳое ба роҳ монда шуд дар сомонаҳои иҷтимоӣ ки муҳоҷирон қаҳрамонанд. аз ин пештар низ пешниҳодое буд ки дар душанбе, дар маркази душанбе ҳайкал ки нишонӣ барои муҳоҷирони тоҷик монда шавад. ман тарафдори ҳамин ки ҳар як аз забони устод лоиқи як чӣ гуфтани ҳастам ки ин хушон аст ки дар ин раду бадал ҷӯяду ёбад ҳисоби зиндагӣ. ҳамин инсоне ки зиндагии худаша ёфтасу дасти кӯмаке ба як киси дигар дароз мекунад, аллакай қаҳрамон аст. ҳамон инсонҳое ки масалан берун рафтанд, дар дохили Тоҷикистон як коро бурдосиянд, ба хотири агар ки меҳнати хуб бошад, ба хотири меҳрубонӣ, муҳаббати инсон ки як кор агар ки ташкил кунанд, як кор пеш баранд, дасти ҳамдигар гиранд, зиндагии пеш бурдошанд, аллакай қаҳрамон. ҳама қаҳрамон ҳастанд. ҳоҷат ба категорияи қаҳрамон. ҳар як шаҳрванди имрӯзаи Тоҷикистон қаҳрамон аст. барои чӣ? дар ҳамин вазъияти вазнин як буда нонашо ёфта, зиндагии худша дидост, ин аллакай қаҳрамон аст бародар. аз он ҷумла мо масалан муҳоҷирое ки масалан имрӯз омадем инҷа, ман дилам кашод пага ватан рафтани фарзандон дар амҷа мехонанд университет, ман ба хотире ки амоно дониши мукаммал гиранд амҷа шитиям. барои ин ки масалан донишгоҳ
дараҷаи донишҳои масалан университетҳои технологии тоҷикистон аз русия пасттар аст. ман маҷбур кардам ҳамҷо хонам бурам ки мехоҳам ки пак кадри дуруст шавам, ҷамъияти тоҷикӣ маърифӣ карда ман низ ифтихор дошта бошам аз фарзандони худам. ба хотири ҳамин ҳар як нафаси мо, зиндагии мо ба хотири ватана намагӯям, ба хотири ҳамон модаре ки дар ҳамон ҷо мо интизор аст дарки дуо мебарам. бале ин дар фарҳанги мо менталитети мо дар хуни мо омодаст ки куҷое набошем мо ёди ватан, ёди падар модар, ёди бузургон дар қасди куштани як зодаи Тоҷикистон муштем. гуфта мешавад ки Алексей Нобелевич 22 солаи 22 феврал соли 2018 бо қасди куштани Самадов ки шаҳрванди Тоҷикистон будааст ба назди манзили зисти омада ба тарафи Самадов ватанфурушу, ватанбезору, ватандӯсту, хоину патриот қисмат набояд кард. ин салоҳияти ҷои ҳодисаро тарк мекунад. вале дар ин ҳодиса суиқат Самадов зинда мемонад, чун ҳамсоягон зуд ёрии таҷриро занг зада ӯро ба Беҳлистон интиқол мекунад. гуфта мешавад ки ҳодиса қасди куштор Алексей аз нафари дигар дар олами ҷиноӣ бо номи Антон Иконов маълум буда машҳур будааст, фармоиш дар натиҷа хусумати бадбинӣ будааст. ҳамчунин айни ҳол нисбати ба ҳайси фармоишгари қасди куштор ба шаҳрванди Тоҷикистон гуфта мешавад, парвандаи ҷиноӣ гуна оғоз гардида тафтишот идома дорад. 22 ноябри соли ҷорӣ вакилони фармони Тоҷикистон таҳлили пешниҳодии буҷаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020-ро мавриди баррасӣ қарор доданд ки дар рафти он раиси палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров оиди муҳоҷирони меҳнати тоҷик дар кишварҳои хориҷ каме сухан гуфт ки ин ба таври бесодиқа буда мавриди шарҳи зиёди корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ гардид. Шукурҷон Зуҳуров раиси маҷлиси намояндагони Тоҷикистон дар ҷаласаи маҷлиси вакилон аз баъди муҳоҷирони меҳнати дар Русия сухан гуфта бо ишора ба муҳоҷирон иброз доштааст ки як пули патент ро супорида наметавонанд. муҳоҷиронро ба ҳоли худ мондан дар кор нест. мо 10 сол шуд ки аз қафои Русия дида истодем, аммо 3-4 шартномаи асосиро имзо намекунанд. роҳбарони давлатҳо, парлумонҳо вохӯрданд, чанд бор масъала гузоштем, аммо вақте ки мо аз ҳамин чизо убур мекунем ва таъхири роҳашро пеш мегирем, аллакай дар бораи ботини вайрони мо, яъне ахлоқи нокомили мо дарак медиҳад. кӯшем ки мо аз ин ахлоқи нокомили худа ҳар рӯз ба рӯз комилтар гардонем. сипоси бепоён, ташаккури зиёд аз шумо. вақти мо чӣ шуд? имрӯз меҳмони барнома гуфтанд Раҳим Раҳимов, чунон ки онҳо худро муаррифӣ мекунанд, муҳоҷири қатории тоҷик дар Русия. саломат бошед дӯстони азиз. саломат бошед, ташаккур аз шумо.